eba attention trending issue dwumadie ene so an se me gye me say ya na ye musomfo adwana de hye akosia se wa powerful bracket to an me na me di attention trending issue dwumadie no eba abesomo na ye nim se Rev Anthony Boakye wanya ne ba bi kone ne yiri din sem bi aba betuja se like yaw pa no de aba betuja se oni ne kru na yese ntokwa bi bo montem ntokwa bi am montem nanso so Ghana fo no mu bi conclude asem no dome omo kasese na yi ne kra o mama na masse we ma Rev Anthony Boakye ne yiri edin sem bi abeto monten so anasa betuja so se senya Ghana fo no mu bi agi asem no na o ye we no senya nyoma wa fam na bra wa fam no ade asankofo bia obia onim sa asem ni hu bibia obefa sa bra ni mu mo enso abusuafo yenkoni ngotwa video no so for years nemu iramsho ni jeni so we not from you on many say na home from you na the others you want to know what is so so now so from right there to now also Amen. The catch our video and necessary. We be on papers. It's not your fruits. So how we know. That's a fine young warrior. Now we could go for papa. We did not go to pa. Nagana Funina. A man in Kola. Go and know a series. So so. The God of Jesus said, Obi or papers. Amani am a film. Ranimani film and best so. Abusuafo ye nyina ye ni twia se yaw anase arewo amaame ni de kasa se oni ni kunu na nko abusuafo ye asemo ye nyina ye maame ye nyina ye papa ne yiri Rev Anthony Boakye ne wife ye man ye akoye sama ne hyeden enso abusuafo aha ene brebe makwan amaye de attention trending issue dwumade no aba na wie ye me amje breaking kind ma medi amje so ane edwa na de hye akosia sewa powerful bracket to na me shall say social media handles na I obe like no comment no share na afofro so ehuniema pa attention for your oma oh my Ghana makram